Ljudi, danas ćemo da igramo Roblox. Izvinite što nisam snimao 3 dana. Malo sam se više uključio na Instagram i na TikTok. Ako hoćete tamo me zapratite. Ostavit ću vam dole u linku kako se zovem i na TikToku i na Instagramu, tako da ajde da počnemo. Za danas sam htjela nešto drugačije. Evo, danas ćemo da igramo ovu igricu. Jučer sam krenula da igram. U igrici ima puno toksik likova koji tu bio i bez razloga, tako da ja ovo samo igram kako bi vi vidjeli, tako da ajde vidimo se. Ok, nemam pojma zašto mi je telo ovako, ali da, nevjerojatno je ovako u igrici. Dobro, na početku vidimo kako se neko ubio. Japane. Pa, mislim, ne mora da znate zato što ovo je muški skin, ovo je donekle čak i muški skin, tako da. Bahaha, bilo, čak se ne spavim. I, ne smijem. Izvijemite zbog ovog, malo. Da vidimo. Ovi su vjerojatno biju. A idemo protiv ovog lika baš. Ajde, da vidimo kako je ovaj. Ako mi je već skinuo ovoliko. Au, hakera. Da, ovaj haker, nisam mu ništa skinuo. Lik se možda naljutio zato što mu baba nije htjela kupiti novi iPhone 12 Pro Max. Pa kampaš bre. Ali kad se iznerviram ja ne mogu. Kao što sam rekao, u igrici ćete imati, evo, kad sam uspio bar nešto mu skinem. Evo te vi ste dobro, ja sam noob. Zato što sam jučer kandidirao u igrici. Ali verujte mi u ovoj igrici, ako bi je vi probali i vi bi. Vjerujem. Ajde, da vidim. Što ima. Što je bat ima da mi ponudi. Došao sam. Nisam došao da mi izvadiš zube. Nego došao sam se bijem. Ne da mi izvadiš sve zube. Debilo. Što je najgore, ja njega čekam. Da se heal, ja sam fair. Ne da sam ja sad, uglavnom se bolji. To ćete vidjeti najvjerovatnije. Da. Health mi je uglavnom low. Tako da, da se malo nahilim. Izgledajte ako je vam ovo dosadno, možda. Moram bar ne da počnem. I zašto me ovaj bije bez glupog razloga? Ajde, koje ljudi me djavo i reci, jel? Malo pre nije bilo nikakvih ovakvih ljudi. Uvijek sam igrao u igricu i ništa nije ovakve bilo. Da vidim. Dobro, uglavnom nije bitno uopšte. Da, basketbol uskoro dolazi. I da, nisam mnogo rekao, ali ja također igram i basket. Ali treniram vaterpolo, pa donekle treniram. Ne volim baš više vaterpolo jer ne treniram već skoro godinu dana. Ali svejedno ništa, tako da... Da vidimo... Ovdje se biju i ja ću da pijem njega. Dođi. Ne begaš, kako si? Ja ovo nisam ni skontao. Ne me čao. Da vidimo. Inače, ako hoćete da me dodate, evo, vidite, ovdje im ime, really not know. Evo.
tako da tako možda ne odete ako hoćete. Ne menjam ovo ime već. Zašto? Jer sam ja debil, Ladno sam ušao u ring. Nisam ja. A super. Eto mi kad ne gledam. Ovdje nam da uradim ništa istina. Op. Welcome to my barbershop. I'm gonna cut your hair today. Cut. Dobro, sljedeće ćemo tako. Pokazat ću vam i kako, sad ću vam kažem kako mogu dođujete ove hitove, evo sad ću da se vratim samo sekunda. Nek me sad juri zato što sam ga pobedio. Jedva sam ga pobedio, 3-2 je bilo. Ali dobro, sve no. Inače, da, vidite moj health, mora se healam. Na E vam je dodge, sad naučim sad. Da se healam malo, da vam pokušam i da se pomerim ovdje. Da se malo ovdje pomerim, da me ove ne zabijaju. Znači, na E vam je isto dodge, na Q vam je dodge i na F vam je ovaj dodge, tako da E. Čekaj. Ovo vam je E, ovo vam je Q i ovo je F. Znači, unazad je F, vama je ovo i vama je ovo. Eto, za one koji možda igrali igricu pa ne znaju to. Onda verujem da znate. Evo ga, vidi ga. Se naljutio što ti mama neće kupiti 11 Pro Max, što ti roditelji neće igrati za tebe. Aj sad ako smiješ, a? Šta je sad, a? Sad će da to radi, sad će da dođe samo. Pa malo stanku. Naće me ubije. Tako, ubijen, sad begaj. Pre nego što se ne. Da. Neće da me pusti da snimam. Tako. U šopu nemate ništa i zašto me ovaj juri. Dobro, ne juri me, da su sreću. Hoću samo da završim video, ajde molim te mi bar to pustite. Pusti me bre! Ne. Da. Evo malo ovdje. Pošto nemam para, zato što sam izgubio onu rundu. Nema se više para. A i bar imam kameru. I nemam kameru, nemam nikog. Ću bar da završim ovaj video. Ovi brate ko mali mravi. Glej. Dobro, svejedno, to će bude kraj ovog videa. Ako vam se svidio, bacite like, subscribe i znate već šta. Znate dalje, share i sve to. Da. I dobro. Ništa, vidimo se u drugom videu i poz.